Assalamu alaykum Oshqording görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяккерлер, чабандастар, биз бүгүн Ноокат районунан салам айтабыз, тактап айтканда Атамерек айылынан салам айтабыз. Атамеректен Кудурет Таксырдан өзүңүздөр көрүп турган красавчик бир келишкен ат сатылат экен. Сиздерге маалымат сурап, жеткирип өткөнү келип калдык. Бизден алыстабаңыздар, атты байкаңыздар, туугандар, таксыр маалыматты берсе, кандай ат чыгат, маалыматына сиздер менен чогуу болсок. Кудурет Таксыр, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кеңир ослак. Денсаулык жакшы, иштер жакшы. Жакшы, Кудайга шүкүр. Өзүңүз сызсызбы? Денсаулык жакшы. Келаткан жаңы жылдар менен. Шүкүр ака. Эфирге бир жакшы ат чыгат окшойт, буйруса. Бул чыгалышта Кудай кааласа зору чыгат. Адаттагыдай. Ассаламу алейкум. Бизди жалпы көрөрмандар, жалпы кыргызстандыктар, кыргыз элим амансыздарбы? Ассаламу алейкум, жалпы кошуна өлкөлөр. Мына ушу кыргыз элиме кошуна мусулман бүт, мусулман өлкөлөргө үйлөрүнө тынччылык, аманчылык каалаймын. Өзүмдүн ысык саламымды жолдоймун. Кудай кааласа Расул ака башкача чыгарылыш кылып, көптөн бери көп сурап атат. Кудурет Таксыр эмне ютубтарда көрүнбөй калдың деп. Эми жакшы нерселер келип атат, утуру үйүмдөн туруп, ютубка исбат этпей кетип калып атат. Эми мунаны бир ютубка бир көрүнүш кылайын. Көрүүчүлөрдүн немеси менен сөзү менен деп ошого бир ударыны Кудай кааласа. Суроолор боюнча, суроо талаптар боюнча. Суроо талаптар боюнча алып чыктым ака, Кудай кааласа. Жашы канча да жаныбардын? Жаныбардын жашы ака азыр унан 2 жаш. 2 жашпы бул? Тиштерин ачып көрсөтөбүз. Өспүрүм экен анда. Өспүрүм ака. Муну мен 6 айлык улунун алып келгенмин. 6 айлык улунун келгенмин. Эмесмин, ооба. Туяктары таза. Ооба, туяктары жеген ичкени. Бутулу таптаза. Туяктарын көрүңүздөр туугандар, бул эч нерсе көрө элеген анда 2 жаш болсо. Ошо үстүндөгү мына ушу полван Россияда эле келип, ошо келгенден бери ушу бала өзү тарбия кылып, былтырдан бери минип, эзгилеп, ислам чабандас минип үйрөт, тарбияны берип атат. Просто улак көрбөдү, тарбиясы 100 Кудай кааласа. Тарбиясы келди. Тарбиясы келди, Кудай кааласа. Тиштерин ачып коелчу жаныбардын. Ачып көрсөтөбүз ака мына. Калыс эме болсун. 3кө чыкма экен да. Жазга 3 Кудай кааласа эрте жазга. Анан Расул ака, мындай мүчөлүү нерсени өзүңүзгө мейл аралап жүрөсүз. Бою Кудай кааласа боюна өлчөп беребиз. Бою 1.70 плюс. 70 плюс. Элге калыс өлчөп берсеңиз өлчөп беребиз. Калыс мында өлчөп кое берели. Себеби узактан жакындан көргөн көрүүчүлөрүбүз бар биздин. Мынакей. Өрдөн түз болбой калат экен, буяка буруп алганда түз кылып туруп. Болду, ушундай. Ровный кармайлы. Мына, бисмиллахиррахманиррахим. Алла, bunday nerselerde ham tovuş. Tak. Astına. Sandıkta taşlagan edim. Sen tuzlap koydun mu? Allah işte altına ayda koy. Al. Tuzlap. Astı tiydi. Astı kötörlük bol. Otoga. Bismillahirrahmanirrahim. Buna Raslaka 1.70 plus. 70 ölçü olur et, 70. Hem daha öspürümler seken öset da buyursa hem buldağı. Zardası, jüröylü toktuğu. Joğun jolpa gelişken öspürüm eken ha. Tarbiyası gelip kaldı. İslam çavandas meni üretti özü. Ova, jibo da eken. Tarbiyası zor. Buna görüp durastar. Kunan eken da 3'e çıkma. 3'e çıkma. Anan Özbekistan'da bağı çempiyon degen at var. Oşonu görüp bize maliginde kılıp жүрөбүz. Oşol çempionda Kuday bol at bolsun dep hayvanatını 6 aylık kulunda çempion dep koygan. Çempion da at bolsun dep, çempion dep hayvanat koyulgan klичка. Kuday kalasa şu çempionda at bolsun dep şonda dep. Kolgo jakın ele baganda teyip tiştep jaman önörü joktu, kutu kolun karmatıp. Özü mına öte joş. Mına paypaktardı taygan nege taktın dese şu adattagıday şu joştuk belgisi. Joştuktu görsöttürsün жылкынын. Hiç bana koy, teyip tişte maliginde koy. Palvan üstleri kanday eken üstleri? Talavu. Mınake. Sekin. Muzdagı ken görüp turastar tuğanlar. Çempion jaksa baylanışastar. Legendarny at bolsun. Çempion tanımal at bolsun dep turup çempion dep koyulgan eken da. Özüm mындай жоон жол болгон менен өтө жеңил экен, а? Мунан. Абакандан келди. Абакандан келген. Конзаводдон. Ооба, ислам бери калып келген, анан баштарын көрсөттүм, качкан тумчук ака. Көшүндө калбада көш жок, каккалла. Машалла мына. Каккалла. Каккалла мына качкан тумчук. Алла бир жаратканда буну, машалла.
Бұл ончалық сүйлеп, böyle мақтап қалегіне мақтап неме қылып емес. Болғанда ят шеректен. Ушул тери. Сол тері. Құда қаласа алған адамның ақшасы жанына кетет. Тоқтат жем чабандас. Басы қанша болды басы? Басына кәйімі. Мынандай баяғындай тарбиялаймын, ат қыламын, енші қыламын дегендерге кенде бұйырса. Құда қаласа мен атыма қарап 15 мың, 20 мың деп ойым. Сата тұрған қылып айтамын. Сата тұрған? Сата тұрған қылып 10.500 доллар. Тоғатар жәрі? Доставкалар болады? Доставка полный немелер болады, құда қаласа. Мынеке туғандар, чемпионның басы айтылды. Қалаған адам келіп, көріп, бойларын өлчеп, миніп, полный көріп, текшіп олу ұрады. Жақса ақша санасын? Жақса ақша санасын, құда қаласа. Қолды қармап, мына құнандың үстінде. Құнандың үстінде ақша есептесін. Мұндай құнандар кәмді болса керек. Bir çıkat buyursa. Yemin номерлер қанша менен тақсыр? 71 менен. Plus 996 771 менен. 77 30 30. 77 30 30 номер менен байланышасыздар. Maşallah. Чемпионду көрдүңүздөр туғандар, саламатта қалыңыздар.